abafundisi bathi izono namhlanje ngesonto elizayo abeke imvuselelo enuke njalo. Phaka namhlanje olala nentombazane ehotela kusasa ginqa abantu esontweni. Abantu bayawathanda amaqhawe abo kodwa kuyanuka kungcolile phakathi amaqhawe. And abafuna ukuvuma ukuthi sibabonile ngoba babiziwe uNkulunkulu ivangeli labo liclean. Abafuna ukuvuma leyo nto. Abanye bahleli ngoba amaqhawe asekhaya kodwa bakhathazile abagulisa imali ibulela umsebenzi kaNkulunkulu. Jujimiswa kade wakhala bazali wehla wathi ngiyehla kusuka namhlanje ekubeni umfundisi wase-Assemblies of God waphuma e-Assemblies khona isitesifana uphume uzona ngelinye ilanga. Waphuma ujimiswa kade waqamba le ngoma-ke ethi Mercy rewrote my life ethi Nkosi bhala kabusha impilo yami. Wakhala wasale yinje nukayo kodwa wahamba noNkulunkulu. Ngoba kwesinye isikhathi umfundisi funala ube public umuntu wokuvela public umuntu uyabona nje bazalwane uma umfundisi hlazo lakho liyashesha ukwazeka nawe ke funala udile nalo phambi kwabantu awukwazi ukushumayeza abantu phambi olala nesifebe ubuye futhi uzoshumayeza abantu vela ubatshela ukuthi sengilale nesifebe phambi kwabo labantu abashumayeza ngoba iphunga likamfundisi uma ngishumayela nginika umoya nawo uma ngidabafazi nebandla elizala azolala nabafazi.